Asinivusele Maswati lamahle nginivusele nginzandvo kati yenu mfana wengane ngithi ninjani ebonjeni ninjani kamazini ninjani kahoho sinjani isikhosi samanje shiselo madoda yithi abantu highway seyihohlokile sekude ithi abantu highway Maswati lamahle lomuhla ngithi anginivusele kafishane kude lokutheni le ngitawuhlala kuko kakhulu ngaphandle kokuthi asesike sikhulume ngedialogue I-dialogue Maswati lamahle leli ligama lesingalihumusha ngesiswati sithi kuxoxisana Maswati sitawati ukuthi kuwo lamalanga sibambene ngabochochocho sibambene ngabobhongwane iyovumbuka nalesithele nayo ngithi ke Maswati lamahle asengike ngivete umbono wami noma nami umuvo nginzandvo kati yenu umfana wengane indzaba ye-dialogue Maswati akithi Maswati aseshiselweni Maswati akahoho Maswati akamanzini Maswati aselibonjeni kulapho khona bantfu lababili emva kokungaboni ngasolinye kuyaye bese kuyavunyelwana mhlambeni ngekuthi lenkulumo ingenelelwe noma lembi ingenelelwe ngumuntu wesithathu angisho ngekwembono wami ukuthi it is very ideal in a situation where labantu lababili lababambene ngabobhongwane bahlaliswa phasi ngumuntu lotaba semkhathini loyo lesithi ngesingisi is a neutral person ulenvo labayobe bayibanga laba bekunene esimeni lesikuso eveni la kangwane indzaba ye-dialogue sinemibono lenhlalunhlalu sinemibono lengahambisani sisive sihlukene kwanathi sithi asifuni i-dialogue labanye bathi siyayifuna i-dialogue labanye bathi siyayifuna i-dialogue kodwa-ke asiyifuni i-dialogue ngaphasi kwanasimo lesikanjena labanye bavele bashaya ngendvuku phasi bayaphiphida bathi i-dialogue ete iyasebenza kepha-ke kuko kungasebenzi kwayo i-dialogue ninzandvo kati yenu mfana wengane ngiyaye ngithandze umuntu makathi uyaphiphida ngendvo bese soyabeka tizathu takhe njengoba bengikhuluma nangayo indzaba ye-GNU kokuthi beka kokuthi i-GNU siyayikhetha itasendelani i-GNU itawakhipha kanjani tindlela tekusebenta kwayo kule simo lesikuso utiphi nayo-ke indzaba ye-dialogue Maswati injalo kuyaphikiswana kukhona labathi abayifuni i-dialogue mbandlana phudemo iphudemo iyasithengisa bombandlana vele sebathengiwe sekukhonzana emehlweni ngiloyo uvikela liso lakhe Maswati lamahle ngithi angikwente kube sobala kwekuthi ete kwasisita kukhombana emehlweni bese sesishiya lebhola lesigijimisako siduthane thine sigicitane sibe bovu sibovu Maswati lamahle indzaba ye-dialogue njengoba sengichazile kwekuthi sinhlalunhlalu asiboni ngasolinye nitawati kokuthi akukake kufikwe esimeni lapho khona kuvunyelwana kokuthi eMaswati atawuba ne-dialogue phambilini lokhu kufika njengoba sisuka kuyo luthuthuva lwamhla ka-29 June nayo leyo mibhikisho yalandzela emva kwaloko kube kulapho-ke ngenelela bosadaki nabo boRamaphosa bathumela boJeff Radebe aphindze simbona naye atiyela yena mathupha emva kwelukhetho lasesikhwahlandi intfo lebeyinkulu kakhulu eveni lasesikhwahlandi kodvwa-ke simbonile waRamaphosa agijimela eveni laseswatini lokufike bese sekuba yimphica badzala kulakuthenini bathi mabagijimela eveni lakangwane boRamaphosa nabo boJeff Radebe bafike babonane nale nyoka lenginyona silwa nayo kuqala kanti umuntu lota eSwatini noma eveni lakangwane etewulamula noma etewulamulela bantfwana labacindzetelekile uyaye afune kuva ebantfwaneni labacindzetelekile kuqala kokuthi kubhlungu kuphi unishaye kuphi kanjani bese-ke kulapho-ke sewuyahamba sewuya kuloyo muntu loyinyoka leliphiciphici lelimenemene lelingumakhosi emvelo sewuyobonana nalo Maswati lamahle soyakhuluma ukuthi bantfwana bakhala nanaku sibona Ramaphosa sibona Jeff Radebe ugijima uyoshutha ephalesi kanye nayo lemfingo lengumakhosi emvelo asikale simbone akhulumisana nebantwana lekungibona bakhala kwandvulela umhlangano ukhulumani nelimenemene angakeva ukuthi bantwana bakhala ngani ngibuyele kuyo indzaba ye-dialogue Maswati i-dialogue eteyenteka ngaphasi kwesimo lapho bantfu labakhala ngedemokhrasi basesebanjiwe ekhulukuthu kuthiwe lengaphandle kubanjwe i-dialogue futhi leyo dialogue ibanjelwa emntini walendvodza lengiyona icindzetela i-dialogue siMaswati siyayifuna loko asingakujikisi i-dialogue siyafuna kuhlala phasi sikhulume sibonisane ngencubekela phambili ngoba siyawuthi sithi sivule emehlo sithole onke lamave alabomakhelwane sewangene kubo-first world thine soloku sibambelele njalo ekuthenini asifuni i-dialogue namakhosi emvelo naye abengiloko abambelele enkanini yakhe ngoba hayi yena umfana wantombithwala unenkani akabambeki ngenkani lanayo futhi le nkani yakhe seyifuna luswebhu funa kushaywa lo muntu abheswe lo indzaba ye-dialogue Maswati siyayifuna sifuna yendeke kodwa-ke simo lesikuso eveni lakangwane asivumi kokuthi le dialogue ingenteka ngaphasi kwale simo futhi ngeke i-dialogue ilungiselelwe ngulabantfu lesithi thine sifuna kubahweshisa esihlalweni siMaswati i-dialogue ifuna ilungiselelwe bantfu belive langaphandle noma ngema-organs noma ema-structures laphuma komhlabhlangene laphuma ko-AU laphuma kosadaki kulungiselelwa i-dialogue eMaswati lamabili lalwako ngoba la siMaswati lamabili lalwako
leli elinye liswati lisemandleni leli elinye liswati alikho emandleni leli esemandleni licinzetela lo longekho emandleni singaphilisana njani ngaphasi kwesimo sedemocracy simo se-equality simo lapho khona live nami ngiva ukuthi ngiliswati cha ngiphila eveni lemaswati nami ngiyacontributor ekuthuthukeni kwemnotho welive lemaswati. Indaba ke ye-dialogue ihamba kanjalo maswati lamahle lokho ngumuvo wami kokuthi i-dialogue asikalungele ukuthi singaba nayo ngaphasi kwalesimo lesi. Inqubekela phambili ke lengingayethula mina ngiyisuggest nginthandokade mfana wengane ngokuthi akufakwe emandla kulama organs noma lama structures la external ekuthenini ngeke sikwati kuba ne-dialogue ngaphasi kwalesimo lesinje nalesinje nalesinje. Ekugcineni kwako konke i-dialogue kumele igcine ikhona. Akushiwo onke emavela athole inkululeko ngekweukuthi abambe i-dialogue. Lamanye siwabonile aketula abaholi sababona abaholi beca luthaka babalekela emaveni lamanye bayotifihla khona kusale ngemuva kuqala hulumende wenthandvo yelinyenti. Ake sithi kulesimo lesikuso sakangwane lithuba lesinalo lekuthola idemocracy kwamanje ngokuthi le dialogue ibe khona. Let's not take our eyes off the ball. Ake sifake emandla ekuthenini le dialogue lesitaba nayo ibe ngaphasi kwalesimo lesivumela i-dialogue under normal circumstances. Lapho ke maswati lamahle sitaba netinkulumo kuthi makhosi emvelo sitamendani emva kwe-dialogue. Sekwethu lokho simaswati ngeke size simhlebele ngisho na Ramaphosa ngeke size simhlebele ngisho na Jeff Radebe kude lesitamhlebela ukuthi mswati sitamendani. Live leKenya eminyakeni ya Jomo Kenyatta kulapho sababona baba netinkulumo te-democracy baba netinkulumo tandiphethe nelive lase-Britain noma live lemangisi. Kwathi emva kwe-dialogue kwavunyelwana ngokuthi kumele kube na prime minister eveni lase-Kenya. Lo prime minister utawubese soba under le live lase-Britain. Ngaloku lokujwayelekile ngokuthi live lase-Britain kunendlovukati noma kunenkosi bese emavela ngaphasi kwalo njengelive le-Australia live le-Canada. Bese kuba ne-prime minister. Bavuma abantu beKenya wavuma Jomo Kenyatta wangena waba yi-prime minister yelive laseKenya. Ekubeni prime minister welive laseKenya wahlala iminyaka lemithathu noma lemine nitangilungisa lapho maswati. Emva kwaloko ngoba sowungenile ule ngekhathi Jomo Kenyatta wayiguqukela le system wayijikela esiswini system kwashintshwa live laba yi-full democratic republic live laseKenya. Lekufuna sikulwele eveni lakangwane kumanje ngokuthi kwandvulela i-dialogue kufakwe i-pressure kuma-external forces ekuthenini sicela i-dialogue ibe kanje sisitwe bantu bangaphandle labatawuba neutral. Sike sakubona phambilini kuthiwa kunema-dialogue kunabovusela eveni laseswatini avele umntana enkosi Masisela sekathi besitihamula. Kutihamula-ke kusho kokuthi besiphefumula nje kude bukhosi lobukhethe bulokutihamula kwethu. Kutihamula it's self-therapy. Kahle mawenda i-self-therapy lo muntu longiyena asuke akufake kulesimo sale depression solo unjengoba njalo akakaguquki yena ubese wena sowuyadigcela ngekwakho sowuthi ngcono mina kude ngiphile emoyeni ngitihamule and give myself i-self-therapy. Kulapho ke maswati lamahle la kuthi langithi mina asikulungisele sikuvede ebantwini bangaphandle ngokuthi cha ke phela simo lesinjena se-dialogue sikile saba naso phambilini sicela kushintshe nasi simo sekuya esibayeni sicela kushintshe nasi simo sekokuthi kuthiwe siyadihamula sicela kushintshe nasi simo sekokuthi siye esibayeni emalanga lang-5 bese lesibayeni kulamalanga lang-5 inkosi seyivela kunalanga lekugcina nakhona ayikhulumi ngale tinto lebesikhuluma la ikhuluma ngokuthi emaswati njengoba kuyabonakala ngokuthi sewaphefumulile majaha sesitawuhlala sitibuke letoti nkulumo nembala majaha kube kukhalathi inkwela-ke kubongelelwa-ke asikufuni lokho. Sifuna ukuthi inkosi noma ingade ithumele bantu kepha kuhlalwe etafuleni linye as-equals. I-dialogue leyo kukhonjwane emehlweni kuvovane ingane nguloyo asho ukuthi mina ngiyibona kanje nalo nathi mina ngiyibona kanje lapho kunemuntu lo external lo semkhathini lo neutral ngale nkulumo uyalalela ubuka emaqiniso nemanga lashiwo ngilo nalashiwo ngulo. Kulapho-ke maswati lamahle la ngasho khona ukuthi i-dialogue itabe ibanjelwe ngaphasi kwesimo lesivumela i-dialogue. Hayi lapho khona sitawuhamba siye kuyodihamula esibayeni kukhulunywe bese makhosi emvelo uvela ngelilanga lesihlanu nakhona senihleti nashiswa langa esibayeni niphunga timphungane. Maswati lamahle nginthandokade yenu ngithi angivale lapho le nkulumo nginganzi kakhulu bengithi nami asengitihamule ngayo le ndzaba ye-dialogue. Simo asikavumi kokuthi i-dialogue eswatini ingaba khona kusengakavunyelwana sisengakamboni umuntu lobekiwe ukuthi uyi-mediator. Umuntu lo semkhathisini wethu sonke thine lesilwako lotawubuka inhlalakahle yalomunye abuke inhlalakahle yalomunye ngaphandle kokufunjathiswa info thide. Nginthanza nonke maswati lamahle nginthandokade yenu mfana wengane ngithi asibonane kulesinye isifundo ngicela kuwo ema-comment section niqhubeke ngithanda nonke esigodini lesinemandla aludle lifukuthe libombo.